الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami kami Islam, muna-muna rin hakatan, tukpal na to yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita niyo di hilan waktu, makapuso sin parsukuan na to, dahon pahadarat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Murah-murahan na waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala, dihilan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala taufiq haamuin mapakarang nato marayaw in maksud sin pag ini pun na to waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Manjari in pangadyan na to waktu ini ngayanan sing kami sasang in kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala katan pia panjari niya dunya akhirat. Adapun in Tuhan na to Rabbul Alamin nagpapanjari si singkatan pia panjari niya iwan hikmat din kanya in katan pakarajaan iaaun niya timutup hakan diri niya tiap-tiap dahing mga piyap panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hikauntain langit iban singgumi iban na sinluon niya katantan yan aun pakanya tiutunguran sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin kapandikal sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pulang kabos sin uno-uno na piyapanjarin niya tumup sadya ing katantan doon haamuin pagpapanjarin niya hatiap-tiap kabayan ni paunon. Sibu daing kaaunan hibutang tabiya sin hayop iban sin mga tumbu-tumbuhan piyapanjari inyan nagbabatok katantan doon haamiin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala haamin pagguna sin hambuk pahambuk dahing ha mga piyapanjari sin ununo na rin ha mga katan halaw man sing gumini in katantan manay mairunhan sin uno-uno na rin ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban kuyag tumayma singkatan amin dirihilan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. In katan piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala mapuas dahing hadin iban sin manusia in sila katantan wala dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin kapatot magtag-ipon harap kaniya. Sumakawa isab, in katantan wala, diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon harap kaniya, wayron isab liat, iwan tuna, sarta in waktu nila katantan,
iubos nila roon hakatan pamuji pa Tuhan Rabbul Alamin. Iniway takato tanyusin Tuhan na to Rabbul Alamin hasupaya imano siya amin naraak sinallahu subhanahu wa ta'ala magtag-ipon harap kaniya sarta labay ring ha pagtag-ipon yaon madawhat nila in lawi balkala-kalaan karayawan lawi ring sin kiya na naman nila rihalaw man sing gumini. Sarta inyaon katantan biutang kanila in uno-uno na juma tuhalaw man nila. Tutukasan katansin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Bang biya diin sila makapatutog sin pagtaat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin subay laung ta bangaon dapat kumawa sila roonhan amuin timindog hatindukanan in sila ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala pialari sin Tuhan Rabbul Alamin dahing hakatan pia panjari niya sarta palabihon sila ridto adlaw kana sin kasannangan amin bukon na sila magbulok binasawya sindi halaw man sing gumiini. Karena dito hayad to, naway roon na pagamal, bang kiyatok balan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kasannangan, way roon na liat, doon hayan buat malaingkan kasannangan na sadya, damikian isab in mga sila, amoy in miuklas doon ha amin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na kabinsanaan na sadya isab, way roon na roonhan kasannangan kabaakan nila. Na inikatan piya tutup sin Allah subhanahu wa ta'ala hakaadilan niya. Sabab in siya, doon hayan, way roon susukatan sin manusia. Iban na singkatan tumbu-tumbuhan. Iban sing kahayop-hayupan at tawa amuin magkakukunahan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala imbukon sumampay sadya kanila hirhil sin Allah subhanahu wa ta'ala piya pagsibo sin Tuhan na to Rabbul Alamin ingkatan piya panjari ni halaw man sing gumiini amuin siyaburan sin nikmat niya kataan dunhan way nagbidda in kafir iban sin Muslim makadawhat sila katansin kasadnangan dahing hatuhan na to Rabbul Alamin. Na pagka ini, in dunya ini, but in kasungan niya malanyap, suway aon bubutangan sin manusia, iban sin jin, halugal, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala butangan kanila, tumup doon ha amin kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intuhan na to Rabbul Alamin, di siya magpangluhos hatungod parkala yang daakan niya. Biya si manusia, bang tahibalik pa, pagpapanjari pa to, sintuhan na to Rabbul Alamin, kato tani manusia, amuin biyeta doon hasuratul insan walaqad khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Biyeta doon ini sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tod piapan jadi namulong sin Allah subhanahu wa ta'ala yung manusia dain ha tubig sin ina iwan sin ama nila at tawa usog iban babae amin piapag samo piapag lamugay hasupaya siya matibuok hambuok manusia
doon hayan, amuin inut-inut, in pagpapanjari kaniya roon, sampai matibuk na siya manusia. Uwos biyeta sinallahu ta'ala, nabatali. Karena imaksud tukasun sinallahu subhanahu wa ta'ala in manusia. May tapiaw nin tutukasan hasupaya timindog in kaadilan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amuin in siya bukon siya manglukos. Biyaitaan niya kita sinbihad tuin kabayan niya ingatun daing kato tanyo bang hisiyuin manay maisin kabayaan niya naon datunganan niya pakarayawan in amoy hindi manay mairunhan naon datunganan niya kaminsanaan. Na dalam sintukasun sinallahu subhanahu wa ta'ala manusia, wayroon hikadaawa niya. But in siyahang kanya wala nahinangindakan sinallahu ta'ala karena wala dihil kanya sinallahu ta'ala yung kapanyapan. Hipagpadyato niya sinhinang piyang daakan kanya. Laum sinallahu ta'ala, waja'alnahu sami'an basira. Gihanapan sinallahu subhanahu wa ta'ala yung pagpapanjari kaniya, dihilan siya pangdungog, iban pangita, panganal. Uwos lang niya, inna hadaynahu sabila imma syakira wa imma kafura. Pagubos hidayatan sinallahu subhanahu wa ta'ala, tiunyukan sintuhan na to Rabbul Alamin, paamuin maminig simbangi iban simmarayaw. Marayaw piag marayaw sinallahu subhanahu wa ta'ala, hipapahinang kato, mangi piag mangi sinallahu subhanahu wa ta'ala, piang langan kato. Karena mabaya ingatun sinallahu subhanahu wa ta'ala, ring hamanusia, bang hisiyo ring kanila in magsyukur, iban ingatun daing hamanusia, bang hisiyo ring kanila in magkufur. Magsyukur daing hanimat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magkufur amuna in manabuni sinsara sinallahu subhanahu wa ta'ala, atawa manabuni sinpiang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, palabihon nila, inakal nila, iban simpikilan nila, dain haamuin kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala hikarayaw kanila. Karena indirihilan sintuhan na to Rabbul Alamin, kato taniyo yan, mapakay na to, hipagmarayaw na to, harap patuhan Rabbul Alamin, bukon hipangato patuhan Rabbul Alamin. Hipanulang harap kanya bukon. Naamad tin kamaksuran si Tuhan na to Rabbul Alamin. Naman jari, ingkatan piya panjari ini, bang maabot na ingkahinapusan sin waktu, amunin pagyanon kahinapusan na sinadlaw, may tatiag kahinapusan sinadlaw, amunin yaumul akhir, adlaw kahinapusan, sabab bang maabot na inadlaw yan kahinapusan na singkatan adlaw, wayroon na adlaw rito, adlaw akhirat, way na adlaw wayroon na room. Sabab haadlaw yadto, bang siya mugto na inadlaw yadto, na wayroon na pagbista kita singkatan, susungon doon na yan, bukon na kita magtumtumsin ini adlawan, bukon na kita magkagunahan tumali sinhinangon konsum, ingkatan tanway na paghinang, ingkatan hirihil na hadyasin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Amin wayroon na kusa sin piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala roon hayan, hamang sila amuin na naimaisin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta piag bulok binasahan nila hinang, na insilayan tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa karayawan. Amo na imbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo,
dahin diha Suratul Syuara, dahin ha ayat kasiyaman sampai pa ayat hanggatus iban upat. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana qarratan fanakuna minal mu'minin inna fi dhalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Bieta sin Allah subhanahu wa ta'ala runhay ni katunyo ayat panagnaan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Pasukon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in surga ha mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. At isin nagmamabuka amunain iutunay nila kataan indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala rihalaw man sing gumini bang uno impamiat kanila sindaaksin Allah subhanahu wa ta'ala iuurol nila magtumari wayroon malitas hinang kanila buat malaingkan tiutuyuan nila piajajato piya aamuroon haamuin sisinguran nila amunin daaksin Allah subhanahu wa ta'ala pamuhun na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabab yan, pasuukon na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala insulga. Doon amuin kita nila na in parsukuan nila pakanya. In sila doon hayan, mahipo na singkog, iban singkuyag doon. Bangaon dapat amin lumakso na sila sa roon doon, manto pa aming ruhal nila pakanya. In tausul ka doon hayan, wayroon bisarahun nila pa Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno. Karena sin, di pahadun niya piyapagridaan nila na in Allah ta'ala kanila. Hasabab doon han kiyaridaan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in mga sila yaon, wayroon na himumungan nila rugaing didto halom singkasan nangan nila yadto. Buat malaingkan kasalamatan na sadya ray hambuk pahambuok. Wayroon na bisara sa tulaat, wayroon na bisara mangi karungukan sumakawa inyaon katantan, malaingkan laong ta inyaon katan, amuin kasalamatan na sadya, karayawan na sadya, karena sin pagmarayaw nila harap patuhan Rabbul Alamin di halaw man sing gumini. Naman jariin sumuno ayat bisarahun doon hay ni amo na mga sila nagkupur nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin na nabu ni sinsara sintuhan Rabbul Alamin. Amin agarun nila in kababayaan nila. Amin kababayaan nila, kasusuban nila, subay sila karulan sing kabayaan nila. Di mamarahiroon hayan sampai lumagpa sila pagtag-ipunan dukaing deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini matao din bisarahon kanila roon ha ini mahita sabab mga sila nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala
iwan nagsisirik pa Tuhan Rabbul Alamin, di pahadon nga ini mataod in pamisarahan nila harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Asabab yan mataod bisarahon kanila rin adlaw kana. Amin di pa sila sumagpak madto palugal amoy in datunganan nila. Doon hayan inda jinis na in amoy in daawa nila biya dasinda hindi halaw man sing gumini. Bang mo sila parungukon doon haon sin hikarayaw ring hatuhan Rabbul Alamin. Gamayan udyo-udyoon pakaw, gura-guraon pakaw. Lagan pakaw ronhan sambil ngan. Amin ngan satu dungukon. Sin manusia ayaw bukon satu pataw amin tiudyuhan. Misan pa amin mga tao marayaw doon haon makarungog. Di da sila kaamuhan sing kabtangan. Gumawa da yung halam sinsimod nila. Amuhan im mga sila pagtawahon doon han al-ghawin. Naroon haon lang niya waburrijatil jahimu lil ghawin. Palahilon na sinallahu subhanahu wa ta'ala bukisan na indatunganan nila kanila. Amin yaon nakikita nila na yung kabinsanaan doon halaw man yaon. Doon lang niya sumampay in jantong nila agon-agon doon haon ini masipak in jantong nila sin amoy in liso nila umatod sumakawa wayroon mahinang nila. Bang ipaatod kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala ri sila makalingi parugaing. Subayra nila aturun karna in sila wayroon nakawasa. Amo pa ka nakakawa sila kawasa longta. But daindi tuhad daindi ha dunya ini. Labi lumahad law akhirat wayroon kawasan nila misan hindi ha dunya ini. Ingkatan kita mga katautay manghurandi kita makahiwal bang kita ri pahiwalun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan bakas na saan kaya susulayan si mga tao na nakananam si masakit. Bangaw masakit habaran nila. Di nila mapaigin sakit yaon sa kaino. Di paigon sin Allah ta'ala rin kanila. Bang sila rihilan sin Allah ta'ala kalamma. Di nila hikatukaya din ginhawabaran nila. Allah ta'ala magbaya bang igon din kanila imandi. Karena ingkatan kabuhi di hadun niya ini tutukasan katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon ha ini amuyin mamisarahan na sila sabab ingkatan naman nila magbisara katan o matupatuhan Rabbul Alamin. Bangaw hibayta kanila hikarayaw, lumagisab sila sin hikarayaw amuin katanaman nila. Naroon haon asubuhon na sila sin narka jahannam. Wa khila lahum aina ma kuntum ta'budun. Asubuhon na sila. Hisiyon piyagtang iipudan niyo po as ini labi ring hatuhan Rabbul Alamin. At tawagyanti niyo hatuhan Rabbul Alamin. Hauno na. Laong sinarkayaw namin yalop-alop nila na. Hal yang surunakum aw yantasirun. Laong sinallahu subhanahu wa ta'ala runha. Uno, nakatarang kaniyo yung piyagtuhanan niyo. Makatarang bahayan yung piyagtuhanan niyo rito dunya. Dahil hindi amin iaalop-alop niyo yan. Iban yung mga piyagtuhanan niyo yan. Makatarang baha sila yan sing ginawabaran nila. Misan hindi pa dunya. Hindi na makatarang kayo mo. Biadin yung katarang niya sing ginawabaran niya. Misan hindi siya na makatarang. Kayo mo amin piyangayuan mo hinang mo siya Tuhan. Kita na kau yan, mga katautay manguran na agama Islam. Naamo yan, iasubo kayo mo hiwalik, ipapangannal kayo mo, inyaon kaya ingatan mo, sindi makatabang kayo mo, sa may tayad to hidangon mo ito. Karena sinakalando impanulang si manusia, patuhan Rabbul Alamin. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin, sumuno ayat,
pakubkibu fiha hum wal ghawun. Na doon ha waktu yan, hitilakbo na sila katantan palaun sinar ka jahannam. In pagtilakbo ha manusia palaun sinar ka jahannam. Amuin biyay taharwaing ayat, ya'khuduna bin nawasi wal aqdam. Kawaun sin malaikat ulinan in duhol si kinila iwan sin putuk-putukan sin o nila ampa sila baliun magdua. Ampa hitagbak paunahunin o nag-aakadiwan sin siki harap palaum sin pinarka jahannam. Amo yan iwan na sin mga katantan. Awin nagbabatukin hinang nila mangi di hadun niya inikatan. Papag-agarun sin Allah subhanahu wa ta'ala palaun sin narka jahannam. Wa junudu iblisa ajma'un. Lamud na ingkatan sundaluhi iblis. Amin syaitan. Daing ha mga jin. Iwan sin syaitan daing ha mga manusia. Magakad na katantan. Ubos doon hayaon magdawa na sila pakanya-pakanya. Magtuklog na pakanya-pakanya sing kakahinang. Imian na inpiaagad. Kaamin nagpaagad. Banglaw niya bukon kamo yan di sab kami mabiyay ni. Nalaw isab sinamin nagpaagad. In kami na may tahadya kanyo biya da simbayta sin syaitan. In kami inakulong sin syaitan naliyaw tasadya kamo. Biya sin hutba sin syaitan hakahinapusan sin didto ha laun sin kayo. Amuin manawag-tawag hakatan manusia mamuas sing ginawabaran niya. Kiyag kamulaw niya sin Tuhan Rabbul Alamin. Maun pa amuin karayawan kaniyo. Inakutiag ta kamu pakatan panulang patuhan Rabbul Alamin hikakangi kaniyo. Na miagad kamu kako. Miagad kamu partawakan ko. Na ay nyo na kulaw niya runhan pagsusuni pagsusud na kabuhakin hawabaran niyo. Hati niya magkaniya-kaniya nakita niyo long sin iblis doon na yan. Mamuas na kailoy ni iblis doon ha. Similawak yung mga tao roon. Inagi nila, wama adallana illal mujrimun. Way say ni nakalaong kato, iniwat malaing ka na mo rin mga sila. Asal simong sulang patuhan. Amo yan mga katawte manghuran. Hati niya, hikadto nila in dusa pa amin nagpaakad kanila. Sa tahisukat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhan, pagka sila'y ninang darahi kamo si mga kakahinang ini, na lipata, bukong pilang kalipatan in kabinsanaan nila ini. Nakauna na biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga tao mang lalaong lipaton bukong pilang kalipatan in parsukuan nila. Karena isiyo-siyo in nakapanglaong da hindi hagumi ini nakalaong siya hangpo tao. Pag-ubusin ang po, tao yaon simingod kaniya, nagpasampay simpanglaong niya. Inang po, tao yaon, nakapanglaong, hangibo tao. Bistahon dain hang po, yadto iban sin hangibo yadto, padyukupon doon hataw panagnaan ng laong. Bihad tuin, ini, paglipat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kabinsanaan dito haadlaw kana-kana. Amuad to mga katawtay manghuran ha kama Islam. Doon haon, pagkaway roon nakarakan sinabok, pahambok makatarang kanila, similawak na isang patuhan Rabbul Alamin. Fama lana min syafi'in.
Hisiyo na bahaim makatarang kamo ini, makapuklas din hakabinsanaan ini, na amuad tuing silawak sinambok-pambok din kanila. Hawak tu yaon. Wama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Iban mga bakay amoy hindi mamutasi. Da hindi hadunya ini nag-aagad madtumari. Bangaong kulang kamo sinambok yaon. Kajukupan da sinambok yaon. Sumukawa hadlaw akhirat kaniya na tuan magtabang sing ginawabaran niya. Wairod na pagtabang haadlaw kana. Nakasabab yan, in kaadilan sinallahu subhanahu wa ta'ala, amuin pini nilain ini, bating kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin, makad sila kabayaan niya. Sa sumakawa di mabayain manusia. Biasin biyay sin Allah Ta'ala hadis kudsi. Ana uriduhu walam yuridni pataraktu. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kabayaan ko kaniya yaon makad siya kabayaan ko. Sumakawadi siya mabaya sing kabayaan ko laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natinggalan ko na siya, piyasaran ko na siya. Baya-bayan niya na. Hati niya ingkatan sila ini amuin makananam sing kabinsanaan ding Allah subhanahu wa ta'ala amuin yung pini nila. Bating katantan kita yung magpi di hababaw sing gumini. Wayroon manusia makahinang dusa imbukon indusa yaon kaya ingatan niya mangi. Wayroon manakaw hawak to siya manakaw taon kabuka niya patuhan. Wayroon hati niya way pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan niya yaon. Bang hibalik kaniya inhinang niya yaon, di na isab siya mabaya. Asubuhan niyo kunin sukarol bang siya makuyang pagtakawan. Di saan? Wayroon sukarol mabaya takawan. Wayroon mamumuno mabaya bunuon. Ingkatan dusa hinang pamangi, katan kaingatan sintaw na ginang yaon mangi. Nakapakain ng akal, panganal, pikilan si manusia abihan, may tamakahinang dusa. Naroon haon si milawak na sila paggaway roon naroon, makatabang kanila, way na makasapaat kanila, way roon na misan o matod bakay-bakay nila roon. Mamisarahan na isa palaw anna lana karratan panakuna minal mu'minin. Similawak na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang hadya kita ini karihilan waktu sinallahu ta'ala paringon pa dunya. Tumuyo na kita mag-ibadat harap kaniya. Agaron na yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bihad to yung daawan nila. Sa sumakawa, biyayta sinallahu ta'ala ron hayan. Inyad turaawarakuman, labi im pangingat sinallahu ta'ala, amano siya, way niya panahihinang, kaingatan na sinallahu ta'ala ang hinangon niya. Bang siya hibalik maripadun niya ini, na balikan niya rain, hinang niya kabiyaksahan niya. Bihan yan. Pagbalik-balikan niya ra, hinangon, ingkatantan amuin, kauugan niya, kasusuban niya hinangon. Inna fi dhalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Bunal tuod inyan dayng mga katanda-tandaan biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala na in manusia asal bihan in amoy in katanaman niya amuray maakad niya. Amo rin kababayaan niya, imaakad niya. Amo yan. Amura im mga sila yaon tutog im pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amurad to im makapuklas daing haamin likusan si mga sila amuin umaato patuhan Rabbul Alamin.
Na in mga yan katan, biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala kay napusan sinayat, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Iban bunal tuod in Tuhan mo ya Muhammad, in siyayan amuy in yaon kaniya in gaus, iban amuin pagbaya singkatan karena in siya manglulunggo banguning kabayaan niya amurain jumato, sumakawain siya baing ulungon ha mga sila amuin maulong para akan sin Allah Ta'ala. Amuin doonhan liulut nila ingkatan hinang piangdakan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iuurol nila madto-madto amo na yung mga sila pag iyanon mutakon na hasabab yan ha mga sila simusulang na doonhan makananam sila sin pamisuko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inyan katan biyabaita. Wala pa di madyato ingkatan nasabot na to ini. Ini manjari pa kita niyo magpindah kita niyo bihayaon. Yari pahalaw man na to indunya. Wala pa siya nalanyap iban na siloon niya. Maka jari pa mga sila amuin naka ini butas daing hatiranan mabuntol harap pa akamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diray pa sila magbalik manaykod daing hainang mangi maun pahinang marayaw, maghijra laung simbaha sa Arab, magpinda raing hakakupur harap papag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, magpinda raing haamin mangi maun pamarayaw, amunain pa kayon hasupaya ando kailo na madawhat sin hambok pahambok in amuin panagnan ayat siyabot na to. Wa uzlipatil jannatu lil muttaqin, amuin pasukon na sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kanila in amuin sulga nila sabab sin iyagad nila ingkatan marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala asabab yadto sila ingkatan makadawhat sing karayawan ando kailo umagaw kat kaniyo sing dinawaran na to, umawa sing bahagi na to, umagaw sing karayawan piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, baba kita niyo yari pahalaw man sing gumini, hasupaya di kita niyo makapagsusun hagin hawabaran na to, haadlaw susungon mga katawtay manguran, na miabot ngayon waktu na to, manghumbay dako kaniyo katan ha waktu ini, aqulu qawli hadha wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.